igama ngikhanyisane Ncube, Vice Secretary weNdosawusa Cholocho Community Development Trust. Indosawusa Cholocho Community Development Trust inhlanganiso esungulwe ngonyaka ka-2019 irejistiwe koBulawayo ngoJuni 2019. Inhlanganiso egoqela umuntu wasecholocho wonke jikelele ngokunanzelela kwezizalwane zasecholocho ukuthi sisasilela endabeni zempucuko. Masikhuluma ngempucuko sikhuluma nge-social economic development yesigxilikiwe kakhulu. Sananzelela ukuthi iCholocho it's a very rich district, inothe kakhulu kodwa sasilela emuva. Thina njengeNdosawusa sasesithatha sawugaxa emahlombe wethu, sasesithi iCholocho sizayithuthukisa ngezimali zethu eziphuma ezikhwameni zethu njengabantu baseCholocho. Futhi sizazama nokucela kuma-donors izimali from ama-donors. Then okwesithathu sibona ukuthi already we've got ama-resources wethu, we've got our timber, we've got mineral wealth, sile wildlife, ivory. So yiwo la ama-resources esihlose ukuthi njengeNdosawusa siwasebenzise ukuthi sithuthukise iCholocho jikelele. Asigxamukele endabeni zombangazo ngoba sinanzelele njengeNdosawusa ukuthi enye into esenza ukuthi sisalele emuva indaba yokuthi siyahlukanisana ngendaba zombangazo ukuthi lo ngezana uPF, MDC, Mthwakazi and so on and so forth. But njengeNdosawusa i-umbrella ya wonke umuntu